Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hakajinga keren berubah adel bat nongrum baderu MLA jongka not Shillong constituency henegas ngi haka arterik nailur arajar arpuar haka bayade bat kajing rungno syaka parti VPP uloong baki pajba kin omlengo bat rungno ubadel bat syaka parti VPP namar baro kinong kersian kilatmu yu baun rungno syaka wei ka parti namar baka jingle kam de shu bagi breu kibana syabar henre ka jingle ka de para mangihi Hakajinga keren baik kelat pathai kubor ubah adel bat ula dep ban pensyong nong rimha bat ula terwaru syaki babun ki pajba bat kinong kersian baka nong rim kalayahap banyak kuno naka voice of people party kene ka parti kadai ka weiru naki parti kabayadon rengkat bat ka movement naka banta ki babun ba ki isu ban pen urlong khamtam baka state kajongi kala senjor habaro kiliang bangin sayoi bahaden sanpoteli gisnam kan sodon kalenti ya kabashai Ulaong susu baka wei ka ba ujiet ya kana ka parti VPP kalong ba ula dep yoi baka ne ka parti kandon ka jingkerman namar menta ki babun ki sutmu tang ban job ya ka election ni anak nama tu jonas ka VPP ka kata kanong din yang banong baki lingo ki paiba di paiba kira community hinga terus kata lah Islam maglai baka jele kam dei su baki berium na sabar anu jele pramui hapo jadi ngampo pun kan isu itu dep lega selong nama ngadai beriu buka ban pois katong ti aban prit dah nu kalenti ti ngi ba diem ba apa sok nong rimba bangalah terwaru si bebun tengi ba nong rimba ya ta VPP ta voice of people party bana la ngomong lapan pawi on official ban nasa buru tasni nadi kapol ka ya ka bobyang sarung official di bat kawai ko masuk nak tin mo tang kerteng jong ka VPP ka voice of the people party so kala ya bi ko masuk ba demokrasi of the people for the people and by the people ne to bar jong ka poru ka voice of the people party ko kiong ka sur pai ba kali ka sur jong play voice of the people le ko yong ka sur pai ba di sur play tene orang hindi janta kawas bawan kawas pada orang nenong rim hapan penolong masuk tu ba hapan jiru ini ka parti bangin skam unum dei tang parti dengan dei ka goin yang mereka parti ka penong dekat movement ka bangina ban ki na ka bantai bukun ba ki isu ba ni hapan penolong hamtam ka state ka jingi ka senjor boro kilian ni ba de san po tu Islam ni ba nang ka jing nasi garanti ya ka pasai jiru ni garanti jo ni ka Masa punya slot pada VPP kadai kau ikan orang long ba ngai ka do ka cikerman hadir jo collection mari ibu pun tentang ka slong betang mencucuk collection ka thong bang nai kata wasan pun di Islam kada undon ni state kamu tak through development nam taban ai cikerman dia ni ka manta bari patai marwan tapi isu tu kumah plus tu badan udah nongilam jo ka VPP ngi ka nongrem ko jogi ba yak isu hi jo ka jaban riu hi inum compromise debat mengaruh leding ada nanti wujud tara ideologi ber parti hirup pura kuai jadi nak lo tanong rem ke bah ni semua bah midon kita kerja kerman ke basket dalam iru marwai por beladi di persang manris isu ngaru marwai persang manris isu kan utam lengi don lang kan utam ada pai bah ibet ha ke banai ni saka menyelam ni sta ka thong mengilang ban yahud nak mentar jedok kam jojak ada mentah kan kerni tadi ke parti hol kakam joko parti ten rega selong ba ninya persang hiru mo ban sei kat ba kat bangila ban penti kena khantam ban pois kathong bat kawai kanum dei taman shu sei tanam ta ban banong no ban shu sei taman dap kom kata munya keren ni bari baden kom nongilam baki members jongka VPP dari CC tinggi ai jomut hiru banginde hi ban bak parti kanya le ban sei hi kibrui ba don ke jekerman pois kathong buat haju po bandong kaji akun mom dei ka bang pendap teman susai pendap kom kungkra jang pi election kumolong menta pi ka jeng pengkre kam dei ka tu ba pau sabar ba bu de gerensan ko ban ya snaki pandal ban lut ki lak soban poi election so hasokan poi election ada ket ram lupa
Kaya bang kimi nanti dengan job election. Katu kani dia bang i tak rong pong. Bang i bagi pen pau ni kiwi mong nyam bang ban kan thok kan tha lo ta. Le kaya bang i kular ke jipun kre joni ka long ba. Ki pai ba hing angit scam ken pai ken besar ke ka bang persang ban. Keren ka tin male ka kam ha development ban jo pot hap tam ya. Abre ki issue. Ti ba kersan hi ka bang ino kam sina ka di kersan na ka ta lawi ki long dia ki pateng. Mei ni kersan rong pong ka ba le se ban tam sukring briu ban tan briu. Ndai ko bang yong ke ko kiwi gidon ngai la di ngam don de ke ko banga ngadon angit kiwi gidon de ta daw ba ki pai ba angit scam bakin dang yai per scam mi da ka jingi ba jing chania na matap sim bajit ngara ko wi kan ti ban kermen nam ta simet de ngai i ba ka ju i ka thong kalong na ka ban ta ka jiman toy jong kalawi jong ka jabun